دم خوش گهدار و تماشوان نهجاد برنامه روژوایی رو دل گلوانه. روشا گریدای روژوایی کردستان اتقادا نافخویی کردستانی هر وها دا آستا هرمی و ناب نتویی دجی پرسک روژوی هری گرمه. گریدای روژوایی کردستانی چندین سناریو و پروژه ناخافتن. تیگوتن کو امریکا خودی پروژه یک برچابه. مسکو حودانا وگر روژوایی کردستانی بو کنترول رژیم سوریه دکه. ترکیه جالیک دن گفین خواه هر بردوام دکه. انجمن انشتمانیا کردی لسوریه انه کسا حلبستا خودکینی هیزین هرمی و نام نتویی به بریا خسترجی جالیه خواه دناف حودان آنده. گمان جیرنینه روشا روژاوای کردستانی و پیش روژاوی ده آستا رایا گشتی کردستانی ده خودی جهک طایبت و طایبتمنده. اگل جیگری سروک هفت پیمانی انشتمانیا اپوزیسیونا سوریه عبدالباسط همو ji Dortmund'a Almanya'ya u siyasetmedar Aziz Amero ji stüdya me ya qamişlo van pirsin rojevê em dê bigirin dest û binirxînin. Di destpêkê de ez derbasî Dortmund Almanyayê dibim. Silav kek Abdülbasit. Wekî opozisyona Sûriye hûn çawa dibînin. Rewşa rojhilatî Firatê Rojavayê Kurdistanê piştî biryara vekşîna hêzên Amerîka dibin metirsiyê de یا یانشی بر به چارەسەری یەکەی بەدەچە. دپێشی دەیوار باش بۆ تەو تەماشەوانی هێژا و سلااش بۆ میێوانی تەژی ڕاستی پشتی بریارە ترامپ و بەکشاندنە هێزên ئەمریکی هەرێمە ڕۆژهەلاتە نەویم گشتی و تایبەت سووریا کاتە تەبلیغاویەکە مەزندا بەکشاندنە ئەمریکا و گەلێکی بباندۆر بێ لە هەرێمێش بەرگۆ کریزە سووریا 8 ساڵە نەممکنە بێ ئەمریکا بێ چارەسەرەکردن بەرەوەیەکێ هێزەکە ناودەوڵەتی گرنگە و بێ ئەمریکا نەممکنە چارەسەریە گشتی بێسەری بەرەوەیەکێ ئەم دبینین و دەماگ و ئەمریکا vەکشێ بێگومانوێ هەرێم بکەوێت تەبلیغاویەکە مەزن و مەترسیەکێ لەسەر باکوڕی سووریای تەواایی و سووریای گشتی و بتایبەت ڕەوشە گەلێمەیە کورد و کوردستانە سووریایی. کەک عەبدولباست شروبەبانین ناونێتەوەیی پسپۆری ناونێتەوەیی هەروەها ئین هەرێمیژی دەست نیشاند کنکو ئەمریکا بتەواایی دێژێ ڕۆژاوای کوردستانی بەنەکشە دێ هێزên خۆی سەربازی vekşênî lê di herêmê de her dê bimîne ji ber ku berjevendiyên Amerîka mana Amerîka li Rojavayê Kurdistanê disepîne hûn wekî opozîsyon çawa din. هەلبەت من دخواست بێژم vêyajî bêguman ئەمریکا ڕاستە وەک ترامپ و hinek siyasetmedarê Amerîkî dan diyarkirin lê bawerîya min de ئەمریکا navekşe ji ber ku proje ئەمریکا di Sûriyeyê de li Iraqê di Efxanistan de projeyeke dirêj e nemimkine Sûriya berdê bi destê van dewletên îro destwêrdan kirine bêguman îro jî biryara ya encumana pîran ya meclisa şiyûx biryar da vekşana Amerîka wê hinekî got em ê hinekî vekşana me ne bi lez û bez bê wê dirêj bike 4 meha ez bawerim Amerîka ew weke balonekê bû weke ixtîbarekê bû da piskirêka Sûrî giştî lê ez bawerim Amerîka nemimkine vekşe ji ber ku hîna jî Daeş hînek metirsiya terorî li ser berjewendiyên Amerîka û Ewropa hene ji ber vêyekê ew tiştê ku Amerîka dixwaze wek min got ixtîbarek ku destwêrdan kirine di Sûriyayê de hûn dizanin jî krîza Sûriya krîzeke navdewletî jî û çardewletî çareser bibe. کەک عەبدولباست niha pirsa herêma ew li ji aliyên hêzên cuda ve welatên cuda ve her yek li gora berjevendiya xwe de nirxîne. Amerîka dest nîşand dike ku herêmek ewledê bê avakirin ew herêma ewledê Kurdan, Kiristyanan biparêzên nehêle ku Tirkiye destwêrdanê divê herêma ewlede bike şerek di nav vêna Tirkiye û Kurdan de pêk were. Ez dixwazim wê jî dest nîşan bikim gava ku Amerîka
بحث دکی تجارا نبی توری خستنان نه آنیه هر دم گوتیه از دی کردان و کریستیان جی به پاریزن جالی دن و روسیا بشوی کدن خو نزیک دکی ریکفتن آدنه در دخپیش ترکیه دبیجه بی من هرمکی اولن ممکنه به دامزراندن وکی اپوزیونا سوریه نزیکاهیا و گریدایی وان پروژیان چاویا و کیجان جوان الگورا بیرو باوریا و گونجاو تر الگورا راستیا روجاوای کردستان او راسته او پشتی بریارا ترامپ اره کرد جبونی هرمک اولهی 100 کیلومتر 20 میل و فرهی دور 406 کیلومتر یکسر ام ترکیه اره کرد برگو داخوازی امریکا و بریا ویجی و بسیون داخوازی خاک آخوا از باورم حتی انها یعنی دانوستان لافکرین چه نبود برگو برجواندی وانا هنکی ترسی هدبن بر برکره بگو مانجی امریکا و ترکیه جی دخوازن گاب نباب جلید باوری آرام آوه بیش بروه که جی سردان سروک ترکیه جبو روسیا جبونی بخوازه انو هنکی درباس به سوریا او جوین جی هنکی سروک روسیا بریار داگو بهتر بگره اتفاقات ادانا جی دوی دانوستانده برژیم بشار الاسد بکرنج بروه که جی او جوات نگلکی سرکفتی بوج بروه که از بهتر دبینم و سیناریوات نبرا امریکا و ترکیه و هیزن اوروپی تایبت فرانسا و المانیا بریتانیا او هنکی چعبدیری دناو رولاوا د جهبه هنکی او دانوستانه هکرگهان اتفاقه که بگومان و بریاره کدوی ناو دولتی در که تایبت انجمان اولهیه یا نیویورک دوی بریاره که ناو دولتی داگو کار به کریزا سوری کریزا که ناو دولتی وقت مگود دوی باکور سوریا یه دست به پیش راجی درباسی روز باشور سوریا و حتی هاجی وقت مگود سیناریو هات گلکن لی بهتر اف سیناریا گو نممکنه امریکا به ترکیه بکش برگو جغرافیا 800 کیلومتری باکور سوریا سینور سوریا نممکنه به ترکیه دنابرا روسیا و ترکیه در سوتشی و الاستانه جی چو درباسی هندره سوریا بو چل عفرین درباس بو چل مرتال افراد سر اساس اتفاقات سوتشی و استانه گو ایران و روسیا رژیم بشار الاسد وجبر به کیجی اتفاقات چه بو اتفاقات ناف دولت جبر هرم آرامجی دوید بن اتفاقیات ناف دولتی دبن همو دولت عربکن و تایبت روسیا و امریکا عربک و بریار هر سری بله سپاس برز حموزی دیسه وگرم لایته از درباسی قامش لو دبم که عزیز من دخواست دست به که سلاوکی بکم هر وها روسیا ولادیمیر پوتین بابتا ریکفتنا آدنه آنی روژوی الگورا باوریات در روژا ایروده ریکفتنا آدنه ممکنه پیکوره؟ او بری هرچتی سلاوی می جمیوانی تر و هر انسانی گدنگی مهریه برا ام قنج زانبن انه معنا امريكا وترك وحلفاء امريكا دسوري دي معناك غير شرعيه ومنافي لجميع قوانين دولية لذلك طبيعي جدا امريكا وحلفاء امريكا ونظام اردوغان آفاشي دفيجي سوري دركبه اما وجود روسيا وايران وحزب الله ابايا وجودك شرعيه لانه حكومتها سوري شرعي مندوبه لجميع مجالس دولي موجودة سوري دعوة واكرية أو موجود بطلبها حكومة سوري الرسمي ووجودها وجودك شرعية
أما وجود تركيا وأمريكا وغربية نوجودك شرعي دفي دركذن. أما سر اتفاقية أدنى طبعا وليد المعلم وزير خارجية سوري قلت أم ضد اتفاقية أدنى أم باتفاقية أدنى ولكن بشرط نظام أردوغان جعرد سوري دركذا جرابلس إدلب جباب جميع مناطق سوري ايج اتفاقية أدنى خرقر طبعا نظام أردوغان لأنه اتفاقية أدنى واضح ومعروفة كنابد عرض سوري زيدي بين ترك دعوتك بناب منطقة آمنة درباس بسي ود كيلومتر أبايا منافية جي اتفاقية أدنار وترك أوج اتفاقية خردك وملت سوري بعرب خوفي بكردي خوفي بني خوفي وجود تركي وأمريكا رفضك ودعوتك عرض سوري دركبن. كاك عزيز نها قريداي آلين دنيا سوري أم ناخفن من بحثا روجاوای كردستاني روجلاتي فراتي بكن نها خلقي دفري گر نخوازي كو تركيا وري الويدري حرمك أولادشي هر وها نخوازي بكفي بن كنترولا رجيمي ده بخوازي خلقي حرمي بخوازي عردي خوا ولاتي خوا بدستي خوا بريفه ببي كردي قولوي درين بخوا إدارة خوا بريفه ببن دوية كي تشاوا دبين. طبعا ملتي ما أهل جزيرة بكرمانجي خوا بعربي خوا بأرمنية خوا بسرياني خوا بيكتيا سوري ريه وضد أي انقسام دي سوري دي تشيبه ولكن أم قشد بيجن جرك حقا بيستندن جفا قومياتا خاصة جو كردارد منطقة جزيرة دي ضمن يكتيا سوري أبحققي شرعية وحكومتها سوري وقيادات سياسية سوري نا ضد في تشتيني وك اون زانن نها مفاوضات شيدبن دي نقبة قصد ونقبة قيادات سياسية سوري وطبعا ام برد خوازن اب مفاوضات بيجين سري وتالي إباش جبونا قولات ما بيش بكذا وأمرين ندن أمريكا وتركا قتي كذن ولات ما وعرض خوا دستي خوخن عرض ما دستي خوخن باشا كاكا عزيز عمر لقورا بحورياته وكا عزيز عمر وكا سياسة مدار أو ماف أو حقي كردان كيجان ماف وحقن مثلا كرد لسر عرضا خواه للجزيرة لروجاباي كردستاني دكارون خودي چه حقا بالقورا بحوريات اما وك ازد بينم نها وك اونجي زانين وحركة زانين مفاوضات شيد بن دي نقبة قصد ونقبة قيادة سياسي وسوري دي طبعا اب مفاوضات جبري دمها دست بكريه وخطوات باش دافيجن بفي اتجاهي بفارونشنا بالقاءاتا امد بيجن وبيجين تشتن مفيد جي كرمانجار وجي سوري ككر وقشد بيجن قرك سوري بمين موحد على كل بفالقاءاتا او بيجين تشتن مفيد جي كردار وجي كتيا سوريا از درباسی دورتموند دبم کک عبدالباسط نهاد برسوا خوی داوی دجیت دست نشان کرد قادان ابنتوی دجیل سرتی آقافتن کم هرمک اوله
یاکو ئەمریکا وەکی پرۆژە دەستنیشان کردیە ئەو هەرەما ئەولە ژە ئالیێ ئەوسترالیا بریتانیا و فرانسا بە هێزەکە پاراستنی ji بۆ کوردان پێک وەرە گەلۆ وەکی ئەنەکەسە وەکە ئۆپۆزسیۆنا سووریێ divê çerçeveyê hin peywendiyê ve çêbûneke Abdilbasit agahdariya ve heye ku Amerîka xwedî projeyeke zelal e li ser erdê Ewropayî xwedî projeyekî zelal in hûn bi xwe wekî opozîsyona Sûriye veke Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyeyê xwedî projeyekî zelal in ji bo herema Ewle. بێگومان وەکمە گۆتجی کە جەمال یعنی ئیرۆ کریزە سووری کریزەکە ناو دەولەتیە ئەف دەولەتێن ئیرۆ دەرباسی سووریا بوونە نەش بەرخۆڤە دەرباس بوونە و نەش بەرخۆڤژی وێ vekişin هەلبەتە گەشببینن دەماگو ئەv وڵاتên ئۆروپا و ئەمریکا و تایبەت رووسیا jî ئەرێتکێ سەر مافê gelê Kurd وەک چاوە جەنابێتە دیار کرد دەبێژن گەرانتی و پاراستنە مافê gelê Kurd پاراستنە کوردان نابێژن هێزەکە یا پارتیەکێ یان jî cîhetekê بروەیەکە ئیرۆ کورد بەشێ هەری گرنگن پێکاتەیە گرنگن ji Sûriyayê krîza Sûriya krîzeke navdewletî li Cenêvê guftûgû û danûstandû çê dibin hetanha 8 sala li hev nekirine opozîsyon alîkî û rejîm alîkê wek hûn dizane ji îro serdana دەستایە دانوستاندنێ هاتنە هەولێرێ و دگەل جەنابێ سەرۆک مەسعود بەرزانی دڕونن ئەڤایە تێواتەیە ئن کورد گرنگن di پرۆسا سووری چارەسەریە پێشەڕۆژە سوی نەممکنە چارەسەریەکە سووری بێدانی بێ مافێ گەلێ کورد و ڕۆلا کوردای دیبلۆماسی دوای ئەنەکەسێدا چ ئاستا دەولەتیدا چ وەستا هەرێمیدا چ وەستا ئاستا ئۆپۆزیسیۆنی ڕەولەکە هەری گرنگ و بەر بچاوەژیش بەرەیەکێ ئیرۆ ئەم بەری هەر تشتی دوێ دۆزا گەلێ کورد گەرانتیا مافێ گەلێ کورد بێ و ئەv کریزە سووری بۆ کریزەکە نەفدەولەتی ئەوانە بڕاستی گەلێکی ji berjewendiyê Sûriya tevaya ji ber got nemumkin e İran û Rûsya vekişin ji hundirê Sûriyayê û rejîma Beşar Esed bêrûxandin bê danûstandineke navdewletî û biryara Cenêv 2254 bicî bibe û doyê biryarê de jî cihê Beşar Esed nemî û nemumkin e rejîmek wek Beşar Esed xwînxwar got 8 sala gelê Sûrî telan û wêran kir û kuşt û çekê kîmawî bikaranî başûrê Şamê nemumkin e ev rejîm vegerê civaka navdewletî û vegerê wek berê evana jî êgo xewna difekirin li ser mafê hebûn û mana Beşar Esed rastî ewana hinekî xwendineke gelekî şaşe ji ber krîza Sûrî krîzeke navdewletiyê nemumkin e ev welatê derbasî Sûriya bûn bi hesanî vekişin divê çareseriyeke navdewletî di navbera ve her sê dewletê giring de wek min got bêguman biryar heye û plan heye divê rejîma Îranê ji hundirê Sûriya vekişê û plana ونضاكرين يعني زعيبون ولا واسكرنا إيران هندوري سوريا وعراق يا بهابرا يك دوسيد ماشيج بربيك كك عبد الباسط جر كك عبد الباسط جر ام في بريفيريه في تشرشوي هنكي برفرحتر بكن كك عبد الباسط جر ام في تشرشوي هنكي برفرحتر بكن نهاجي در في دست نشان كرنا بروجين امريكا تركيا روسيا ده هرمه ده استا هرمه ده جدر به ترکیه و ایران جی ولاتین کنداوی هر گریدای کریزا سوریه به تایبتی ده دما داوی ده گریدای روشا روجاوای کردستان جی هلوسته دست نشاند کن هری داوی وزیری دولت برپرسیاری کاروبارین در و انوار قرقاش دست نشان کرد که باراستنا کردان لی روجاوای کردستانی بابتکی گلکی گرنگ جبو ولاتی کنداویه اف هلوستا ولاتین کنداوی هون چاوادن رخینم پیوندیا و بکه اپوزیسیونا سوریه انجمنان اجتماعیا کرد سوریه گلو لگل ولاتین کنداوی د استا دیپلوماسی دجی اف بابت گلو تین روجه هلبت بي ولات عربة خديرول بتايبت ولات كنداوي ومصريجي خديرول جبرجو إيرو
كريزا سوري دست شو سري فشرة درباسي كريزا كناف دولتي وشو يكيتيان نتوا بيجومان أمناكي بقشبين رولا السعودية وإمارات وأردن جي بتايبات وحتى مصر جي بيبا ولات نمكنا كريزا سوري بتاع سرب بهالبت أبهر سيشار دولت جي دبن تأثيرا وديتنين ولاتين غربية روج آباد بتايبات أمريكا وأوروبا وكون دزانن سمول جروب ولاتكي بيش دولت شحف دولت تيدنا جوادان هردو دولت أردن ومصر جي وأريكاريا سعودية وإمارات جي بشتغانيا بروجة أمريكية جو دانوستاندن لسر جنيفت به و ناکوکی چه بون و حتی انها کمیته دستوری نه هست لحاف کرن اجبرگو ایران و روسیا دخوازن کریزا سوری چرچفه شامه دا دستور 2012 دا جی اوانا جی حتی انها لحاف نکرن اجبر وی که جی وی تاریه جی گلک ولاتا خواست هناكي باليوس خانه خول شامي بكن از باورم اجبرگو فشار امريكا ورول امريكا هناك دولتان دانوستاندن اخوا وقنصليات اخوا نهضري شامي دا راوستاندن اجبر بيه كي ممكن بامريكا واز باورم اتفاقات نبر امريكا وايران بتاعت روسيا قال لك جهاد الهاف كرنا بيشاروجا سوري بيشاروجك مناطق نفوذ الهاف كرنا هر ولاتك بشكي بريبت بي وداويجي وكريزا سوري دا شرشوا جنيف دا والهف بكن ودستور كانوا سوريا كديمقراط ننافندي وما في حمو بك هاتا يا كرد عرب سريان تركمان حمو كس بأواكي دستوري بين باراستن بله از درباسي قاموش لود بم كك عزيز روشا دستورا نو يا سوريتي آخافتن الجورا بحوريات دستورا نو يا سوريا د خالين خوي سركده يعني د نقطه خوي بيشيده گریدای کردان دوی هلوسته که چاوا ور بگره جبوی کو پرسا کرد بکوی ریا چاره سریید از فعلا قلكي غريب دبينم انه ميفاني تا طبعا دوستي منه وسلافي مجير انه قال جرائمي سروق بشار الاسد دك دسوري ده كأنه نزانه وكما قال جرائم أردوغان ونظام أردوغان دعفرين ده ود إدلب ده ود جرابلس ده ود باب ده ود قلك مناطق ددناك كي إرهابي بحضارة جميع أنحاء عالمي دريا تبكي دشان دن سوري نظام أردوغان ودعم أمريكا كك عزيز ممكنة برسبا برسامن بدي قالوا دستوران نو يا سوريا دا كرد دبي خدي چماف بين دخالي دسبيكي دا جبو كردا دبي بينغابين چاوا بين آويتون گو پرسا كرد لروجاوای كردستاني بكبير يا چاره سريه دا براي دلال قضيات دستور قضية داخلية قضية عائدة شعبية سورية عربي وكرمانجي وسرياني وأرمني أو في قضية حل دكة قضيات دستور سوري شعبي سوري إقرار دكة نا أمريكا ونا غير أمريكا أم قش بدستورك ديمقراطي تعددي علماني رنه ولكن شينا بأمريكا وغرب دست خدريشك وبيجن أو نظام أردوغان إنه أمي دستورة سوري إقرار بكن ما أمريكا أردوغان وغير أردوغان قبول دكيق ملات سوري هر دستورة وإقرار بك أو تدخل بدستورة وبك أب قضية مرفوضة قبل الشعب السوري دستور قضية داخلية طبعا أم بالدستور كك عزيز مسألة داخلي جيبي كك عزيز داخلي بي درفة بي دستورا نو يا سوريا دوی چه مافاش کردان را ناز بکن گلو تو مافی کردان نینه دوی چه پینگاف بین آویتن دواری دموکراسی ده چه دوی بیکرن دوی که چاواد بینی چه مافی کردان دوی علی که عزیز تو قط نابیجی مافی کردان دوی چه علی براي دلال براي جمال أب قضية نأزو تتقررين
وقتا مثقف سوري قبل جاني شخصيات ملت سوري قرران يقرونه او تقررين شكل دستوري نأزو نتقرر ملت سوري تقررين بله قبل جناء اب شخصيات متفق بله. بسر او رونن ودرس بكن جبو دستورك ديمقراطي تعددي علماني دستوري ده اقرار بكن بله سپاس جبویت سیاست مدار عزیز عمرو کشت دیوم اقامش لوت القلم بوين سپاس كيك عبد الباسط حمو جيجري سروكي هبيمانيان اجتماعي اوبوزيونا سوريا كو دورتموند المانيا تلقلم تماشاوان نجام هاتن داويا برنامه يرو يا روجب حتى برنامه يقدنا روجبي هرشا